Iovo au lo mātou tua. Ua mailo nuu ile nei tae au. E ifo matapo I atu I lau fio I le so. Mātou di te talo whaapitoa, mai le ta ele o mātou loto. Ma le wha maulalo e wāla au tuai, lau fio nganga pa iae, a fio maia. E āmata mea ile nei tae au. Ao le I folo folaina, lau fina ngalo I le so. E iei lau Manuia, I lunga o tangata amata mai se o pito matua. E o lava I so o pito I titi o le whapoptonga nei. I lau suafa o mātou val au tuine Yesu. Amen. Forfolanga mo le ekalesia Wellington le Samoa. Ta fofuaina o le tātou whaafounga I le amata I le aso atai au. Whailo atu ua le whataunuina. Paitauina nisi o vaenga mai le afiong paia le atua. Salamo eiva se fulu ma le 5. Ia olona fai upe 2 ma le fai upe 3. Ia tātou o atu I ona luma ma le viinga. Ia tātou alalanga fia ia te ia I pese. Awa o iova o le atua sili lea, o le tupu tele lava o ia, e sili I atua umalava. Happy Sabbath, Church. Manuia le sapati. Le leile atua, I taimi umalava, bi ia le suafa manu malo o le atua. Faile o leo e fai masui o le fatanei, sunga le tofi, sunga le fai feau ia fale pau au malanga, e momoli atu le ao fatalofa ma le ao faafeloai, I le paia ma le mamalu o le tatou au fia. Amata mai lava ina ia tātou e kalesia, Hard Valley, Kosena, Whapeai ia le kalesia nei Wellington e Samoa. Patalofa atu ina i o tātou tina ma tamaitai e tātou e kalesia e Tolu. Ua whapitoa iai le deisapati whapitoa. Ia whamalo le folau, whamalo le tautua, ia whamalo foi mo tāpenanga uma. Awale nei aso whapitoa, patalofa atu I nai a tātou taitai o tina matamaitai, kalesia e Tolu, ia whapea foi ia whauwhautua, mo le tuu whaatasia o le nei polo kalame tāua. E le whangaloina I le whatalofa nisi o nai o tātou uso a malo, mwampai o na asia ia le tātou maaftanga I le tai au nei, Patalofa whaapitoa atu I le whaletua ia te vau malanga mai Samoa, o lo tātou mafuta bi ia le atua, ua maua le nei a vanoa. Nei o tātou tamā matina mātutua, o tātou e kalesia e Tolu, whaamalo le tauatai, whaamalo foi le mafuta mai e ui na malulu le deiva I tau o tātou iai, ia ai le tuua I pealo o tau a ngai mai, e le ngata tātou te tāpua I whatasi le atua, ia a o le whaamau popoina foi o le nei aso a whaapitoa, tauina ia ngale lei, ma whaamanuia atu a le atua. Whaamanuia le atua I pesenga o le a langiina, ia o vaenga whaatinoina, ia a wā ia le nei aso whaapitoa. Matolunga nei ma le sunga ia whalepau o le whaifeau a le kalesia I Hard Valley Samoa, ia whapea I foi le tātou e kalesia I Porirua English Church, ia po o Noah's Ark, ia ato ai ma le tātou e kalesia Cook Island. Ia, whai tau te tantangai mai le sunga ia whalepau, o le asa o tō mai tau, ua sui fōlinga o le whaifeau, ua tumu
i le fiafia. Ia mai a whai e te whesili pe aisea. Ia o lea ua iai le isi whaapoponga i tutonu o le ainga o le sunga i whaiwhiau, sunga i a whalepau, mai vi ia ai le atua, ia ua iai se whaamanuianga i tutonu o se o lātou ainga. Ia tinama tamaitai a umaltou aso whaapitoa o e asi whaletua, ia ma avena ia o tō mea lofa mo le pepe fau. Whaamanuia atu le atua i le sunga le whaiwhiau i a whalepau, ia i le nei sapati. O lo tātou whaatasi ma le sunga le whaiwhiau, ia pasta Manuao Maui'a. Ia o le suafa leo le whaiwhiau e tātou te maasani ai. Ia o le tātou tofi foi leo le nei sapati. Mo le silafia le tātou e kālesia ma le tātou whale Tolu. A tonu e mawhai ono tātou i loa ia ma o tau silafia le whaiwhiau ia pasta Manuao Maui'a. A le sunga le whaiwhiau o loo ia o miaina ia se whailonga maualunga o le Doctor of Divinity. Lona winga e le o se whaiwhiau e titi lona silafia ma lona iloa ia fionga le tua, ia ato ai ma le tele o experience o lo o sauma ia i le taiau nei. Mai o tfiafia e whailo atu nisi o vaenga sa ngalua el whaiwhiau, sa ia tā ua le taimi o le tātou le sona, e atoa i le tausanga le nei le 5 tausanga talu ona avea o ia ma whaiwhiau o le kālesia aso fitu o le toia fio mai, a mataina i le tausanga tasiiva fituono, i le kālesia i leone i Amerika Samoa, ia ona malanga atu ai lea o le whaiwhiau e whaawau ana o onga i Amerika, ia mangalue ai inisia tātou e kālesia. O le ngā luenga le whaiwhiau sa ngalue ai i le stete lea Washington State, pe a ma le se tolu tausanga, ia o ngalue ai ia le sunga le whaiwhiau. O ia o le whaiwhiau sa mua, sa whaauina i tutonu o Amerika, mai sa te le fo ila na sao i le whaatutuina o naia tātou e kālesia Samoa. Ono tausanga sa ngalue ai o ia i le kālesia i Saint Anna, i LA, ono tausanga sa ngalue ai o ia i le kālesia i Compton, i Southern California. Pasta ai se mea se o mea nei, e mawhaiona e whaasaoa i lou taimi a wanoa. Ia, ma le savali nei li lua se fulu tausanga, ia o ngā lue le sunga whaiwhiau i San Francisco, lea e o mai le taimi nei o lo o ngā lue ai. Sa ngā lue i le avea ma presidente o ngā lue ngā Samoa, i le Iuni, tausanga umawai, director o field pastor i le Iuni, ia, i le vainga lea o naia tātou whaiwhiau ese, mai le atunuu o le Pasifika. Ia o ia foi sa avea ma former Asian Pacific Director i le conference lea Central California Conference. Ia mai e tele ia tūlanga sa ngalue ai le sunga le whaiwhiau. Ale mea molo tau silafia ina i o tau ia tātou i loa, ia o loo ngalue nei o se whaaliliu ina o le tātou le sona i le ngangana Samoa, a mata mailana au nanga i le tausanga tasi iwa i wawalu, a le tausanga lua afes fumaleono, ia lea sa aloa ia ai o na ngalue totongi, ia mo lana ngā luenga lea, ia o le sona ia tau te suesu e ina ai, ia o lea e manuia o tau o lea e tau te suesu e fua, ia a o lea la ua malanga mal whaiwhiau, ia o atatau loa o na totongi le tātou pili. Ia, mai o le tele na o le ngā luenga le whaiwhiau, ia o loo sa ngalue ai, o loo ngalue, ia mai whamalo whaaftai i le au le atua mo nei ngā luenga i tele. O loo malanga mai ma le whaletua ia ane, ia whaletua o loo alala mai le pito itua, ia whaaftai ane, ia ua maua le avanoa, te malanga mai ai ma le au le atua ua tātou Failauga ai i lalo ifo o le malu o le atua. O lo malanga mai foi ma le fitalainga ia sau, ia ai maise le tausi ia Elena, ia o le au malanga lea,
na malanga mai ma le sunga ia Pastor o Dr. Manuao Maui'a. Ia, Pastor, Dr. Ia. O se fiafianga i le wharitolu mau mātou tangata. Ua maua nei awanoa tātou te mafuta ai. Ui lava e vai vasa ma mai le fia ia mea tātou te au auna ma ngā lurue ai. Ia e ese foi la ngona pe a tau nuu mai ia ma e whaasoa i le tātou wharitolu. O le wha moe moe ma le tatalu. Ia wha manuia tele le atua i le whiau. O le a whaasoa mai le nei sapati. Wha manuia foi le atua i ngā luenga ua wala uina i lau sunga ma le wharitua. Ia se taimi masi aso e toe taliu atuai. Manuia le launga. Le a whai lolo tātou fiefie lo tātou tutulai. Ia ma amataina le nei Sauniga i le vi inga o le atua. Tolu se lau ma le wha. O se mafutanga e fiefie ai. Tātou whamaulalo masa ili atu le tua e ali talo. Yowo a uelo mātou tupu o fio le lani. O se wavenga lava lo mātou ala whai mai le nei tai au. Mātou whaftai i mea lofo le ola. So i fuama le ola o e whai mai i o mātou tangata. Whaftai fo i le mea lofa o lo sāpati. Whaftai fo i le nei fo i awano wha auro e le ngatau. Mātou poto ai e whamanatu fo i ia le tā ua ma le au ngā tina matama i tai. E ngata i tono o mātou a inga ai maiso o lau ngaruenga. Ape nā fo i ia nei atunu. Tai fo i ua mātou toi wheloa i fo i ma. Auna matua, ia malanga mai fo i mai Amerika. Haftai le nei awa no mātou maua. Mātou whaftai au whamanuianga. Haftai i lau tausi mai pēa ia te i mātou. Wai ui lava ina le tonu la mātou a mio a mese la mātou wa ai nisi o taimi. Peita iane tuli loa lava le alofa lau fio. La mātou talo lava le nei tai au. Mātou whato ese ma mātou ole atu i lau fio, i lau whamangalonga. Mātou lava o ni tangata
E pesia I mātou te amio atua. Peita iane mātua I pisi la mātua amio pe o I o le mai. Whaftai lo maliu I lungo le sa taulu. Whamangalo o mātou tangata ngasala. Whaftai le nātongi ola. Tungi ola tu tasi. Wa e tāpina ina ma e saunia mo I mātou o tangata. Au mātou iai le nei soifuanga. Mātou talo le mātou tamā. Si ti atu lau au na whaifi au. Po kalame fo'i o se whiau ua tāpina ina mo I mātou le nei sāpati. Ia whamanatu. Au ngā fo'i e. Tō matau ai fo'i le mātou sāwalinga. Au mātou iai le nei o langa. E tumui whainga tā. Ai maiso whawhita au. Ia o mai au Manuia. Lo mai le langi. I le nei maftanga e maiso nei potonga. Vea ia o se. Tapo inga e pa ia. Maa lie. Mai matango fie lo silsila mai. A o iai fo isi au ngā o le mātou maftanga le neisa apati I tina matamai tai a wao I lātou o paem a auli e le ngata I te tono a inga. Tono e kalesia o nea tunu. Ia whai lea mo I mātou. Mātou talo lea, waftai lo whaafongaino I mātou. Whai a lava lo fina ngalo, ai awane I whai o le mātou. O le whatau ana watu I lau fio. Mātou talo lea whaatasi o mātou mana ongalilu. Ona o Yesu o le mala au tuai nei. Amen. Ia, ole, taim whapitoa fo ile nei o au inga o taulanga masfuluai. Ia wala ua tuai le senga tia kono. Ia mo le whatino ina o lea vaenga tā ua, whaftai. Whataoto e tolu, whai upo hiva ma le sifulu. Whai tauina, ia e awa ia Iova I lo oa, ma le whaapolopolo au mea uma e tutupu. Ona tuutumu ai leo o whale saito I le mau, le feosofi fo'i au tuu ngā waina I le waina fo. Manatu ia sa whaamanuia mai lea tua, I o tātou a inga, ia maise ia tātou tangata teito atasi le ngata I le soifua ma le ola tului.
o le malosi foi, ia le neiva yasu, ia whaftai lo tau tau tua, whaftai foi la o tau vaenga, ia wale langulanguina le whiau, ia male tala le lei, i le nei atu lau lau, tātou talo. Wala mātou, ta maa oe o le atua Manui'a, sa e saa le Manui'a iau a inga, a meso tangata le nei va yasu. Ia wa toi o mai, i la tau i lo malumalu le nei tū la. E whaafo i atu i au sifruai, a meise o taulanga mai o la tau loto fuati eifu, la tau loto malie, i mea te tele o e whaia i o mātou tangata. Mātou ofo ina atu, patasi o mātou loto, e meise o mātou whanau nau ta inga, i o mātou te whaia lava singa luenga o wā i ale lautala le lei nei lau langi lo mātou tama. Whamanuia i ati la tau, whamanuia le soifua ma le ola. Whamanuia o la tau ngaluenga, pisinisi, ai meise o le whanau i awa onga. I o mātou talo, i ai fo ia whamanuianga, i ua pulpula la ngoto soifua, ia o tau tua fo i mātou a inga, ai meise o le nina luenga. Haftai Yesu, i lau fo ai, ona o Yesu. Amen. Whaitau ingo, a whionga pa ia le atua, le nei tae au, maua tātou tusi whaitau, i le tusi a malaki, malaki lona mtau pe Tolu, whaitau ina le whaiupu mua mua, ma le whaiupu e lua. A whionga mamana ia o le tātou ali. Whaauta, o te tuina atu, lau sa vali, na te sauni le ala i o luma. E whaafua sei fo i ona o mai i lona malu malu o le ali. O le ua sa ilia e o tou. O le angeru lava lea o le whea ngainga. O le ua o tou nau nau i ai. Whaauta, e a fio mai lava o ia. Ua whetalai mai ai i ova o au. O ai se na te lava tali le aso lona fio mai. O ai fo i se na te tūlai pe a whaalia mai o ia. A wā o ia e tusa ma le afi, a le tunu auro, e tusa foi ma le mōli, a le tāofu. Anuia mai le tuai, whaitauina o ana whiong pa ia, tātou maua pe ia na whamandianga, nei se i o le whaavau. Amen. Alo atu ma le whaaloalo, ia i tina matamaita ia Wellington e Samoa, ia mo le langi ina o le tātou vi inga whaapitoa whaaftai.
mua na o whātulou, pa ia la silasi o le tātou ouso e umawhai o na whātasi mai nei sa pati. Whamalo whaftai i le i inga o le tua i le so, ma ia maua se vi inga e ala i le pese sa whaleoina. Mori atu le whaftai ia o lo songa whais au, ma o lua whaletua whapefoi ia no whaalo ma le aingali. O atu le whamalo, e watu la u whamalo ma le whaftai whapetoa atu lava i leitu pāo tina a wafo i sa le te tau ona o la unga atu le so. Ia a ua o tau filifili wha o ngā ia lo utangata whatau wa nei sapati. E au wala mai ai i ele finangalo le tua mo i tātou nei aso. Te ofalo whatu i atu tau umalava o mai masani ia e mai se le pa ia o le silasi o le senga ato i ina ma e mau tofi o le tātou kalesia i porua nei. Nei ngalo ia tau on o whatalo whapto atu i la uo ia asiata leo tātou whatasi le so te iloa le o fau ia te utou lea o tātou mafuta i nei sapati. I ia le tua whaftai a siata mala utou palanga o mwhai on tātou whatasi i le kalesi i poluro nei. Whamalo whaftai. Toi whaftai atu i le aso na pō. Lo utou ngā patia ma lo utou angalelei. Mafuai o na maua la tātou Failauga pupu i le pōna pō. Talo whapito atu i la uoia i alupo. Ia whapefo i le whaletua. Ia ma outou umalava o e tātou te masani pe tātou te le masani. Ia angalelei le atua ma ia whamanuia le atua i le nei tai au. Sa aulofo i lisi aso ma o mata i mua ngā vau le tasi tau lelea. Ina ua moa le vau le tau lelea ne ua pupu u lava le vau. Ua pupu ua. Ma fau lea. Ma i mau pēna whape pupu u ma whape la unga whaife au. Ia wavein tātou malolo. Ia ma tātou tā ape o tātou wainga a. Olo i eili mātou o malanga. Ia o siu tō lua le consider el au le leie ia ua ia. No wawa ia iaso ia wape oe. Tamale o uala le. Ia iesiu tō finhe le ana mātou malanga mai e fō mai lo i mirumua i au kilani ia ma lona li i leo sau. Ia o mātou o malanga na. Mana tua. Paul mena u loa no sau e la uo whale tonunga leo whata. Ai ua malo lo sto ina. Ia ua misi ia nai tangata mātua. Ia mala uo leo vaise malo lo nai tangata mātua. Tuo le maulu to vai tele ia la uao sina le tatu ngā luenga i polurua nei.
Amerika, ia ua sea, ia in tangata mātutua I lotu, tele le au talavau, ia ai o le mālosi o le tele o le ai muli pipi ma le vai moa, mafue na vave na malolo tātou tangata Samoa I la tunu, e vi ia le atua, sa ou mana tunatu ma ou talo I le atua visoso ni mai. O au alu ale lotu pe o tumu pe o ngona lo ta fefe ia auto. Talo I le atua visoso ni mai ma mana tua ia le talo le perfetto Isaia le atua a Yesu. Na matua ofo I lātou nei whalongo. Ale langi. Na ngalo ia te la tolu la tutua se I vangana na I tangata I titi na tu mau.
fau pao Jerusalema na male pelepe. Fitus furu tausanga o lato tu ole lotu. Fitus furu tausanga o lato tu o tangata o le tua. Fitus furu tausanga na lei loa tu aila lato tapo inga. Lea o toi fai mai il tala malaki. Ile tua ya malaki o te ave natu lau ave feau. O lau ave feau na o le messenger. E ta o le tua fai mai. O le kone sula na. O lau sa vali na. O lau sui na. O lau tangata na. O lau pelofeta na. E toi whaafoi. Ina ia toi fausia. Ia pā i Jerusalema. Wa tātou maual whaamtalanga. Le tusi whai maile tala le tusi. I oe o le mea nan toi whaafoi ai. Ina ora ata puni lava le tuse malaki. Whai mai o te au inatu ia te utou. E lia le perfeta. O le ave au e whaamanatu mea umanei. Ina ia toi fuatai. A whai e te manatu i le tuso i seia whai mai. O te ave natu lau ave au. O le alanga i le vao fita e teu le ala o le li. Le ala o le li le na male pelepe le telo taimi no ese le nu o le tua. Na ngaloma tuai tapo inga. Na alu ese mo le tua le whaavae sa iai tangata o le karesia. Whai mai le tala le tusi o le mafu anga nana a wina atuai le sa vali e le tua e ala le perfeta malaki. Whafo mai lau tou. A whai e te wala ai tu tonu o le maul nei. O na saua i lea whai mai, sa whafo sei o na waaia o le awhi au le malu po o le li o le whengainga. O lona winga e ese le awhi au nalu e tā pena. Ese le awhi au lea o i tu tonu e ta o le li o le whengainga po le angelo o le whengainga. Lea i tu tonu o le malu. O le tangata la lea i tu tonu o le malu ta o le li o le whengainga whai mai o le asau. Te raa tau te mātau mai, o le tangata lei te tono le malu o le li o le whengainga, po le angelo o le whengainga, whai mai, o le āwhio mai. Mua, a whai e te vāwa ai tono le maulu nei ma le tuspa ia, a o le taimi e sau wai le li le mai le malu, whai mai, o lana sau, mua e pei o le āwhia le turu auro. E pei o le āwhia le turu auro. Lona lua, o le sau o le li le malu whai mai, e le ngata e pei o le āwhia le turu auro, a e whape foi e pei o le moli tā mea le tā ofu. E leo se moli le upo o le moli le tā mea. Let me illustrate. Mua. A whai e te tilo a tili, and let us dig deeper and deeper the text. Whai mai le tala le tusi, e le ngata e sau pei o le awhi a le tulu auro. O le awhi a le tulu auro. A o le taimi e tulu ai le auro. O le auro e o tangata e li mai. Na e li mai le o le auro. E pipi i ai i meo palapala. O dross. O crime. E whawe vela whaafitu o le tulu auro. I ala na awhi. E ala ona whawe vela whaafitu. Ina ia matua vela le aulo. Mama taa e se ai palapala lea e pipi i le aulo. Ina ua tofu to foina ia satarako me sako me apteniko e whaafitu ona whawe vela le o ngā umu e ala le whaatonu ngā Nebukanesa. Pei tai o tātou maua le tala whai mai e le i nā muafi i la tou. O e na tuu o ngā umaasa a e whaafitu o le whaavevela. A whai te tilo le whaitau nei whai mai, o ai se e la vātali. Lona hawhia mai. Who will be able to stand? E le aistas. A o lai le taimi e sau wai i le tangata lea sai te tono le maru whai mai. O ai se na te la vā o na tuatu. A wā foi, o le sau o le tangata lea, o le a sau e pei o le awhi. E le ngata e pei o le awhi, a e pei o le moli o le tā mea. Let me illustrate. A whai o le a tafu o le awhi, a le tangata tunu auro, e tafu whaafitu o na vevela. O le vevela na, there is a heat, it comes from inside.
A le matua vevela na aulo. E le mawhai ona o komeki le to ulu ese o ele ma palapala. Ma fuanga na e te tau ona hit na o ilunga le mau lunga o le vevela nei ina ia mata ale ele ia ma le palapala alu ese me le aulo. O le siri, e whape fea ona i loe le tunu aulo ua ready le aulo. Mumua. A umaloa ua maalili le aulo. O le awala e loa i oe le tunu aulo. O lea ua ready wa taatia mai ana o le aulo le se palapala. Pea e vava i atu. Ua reflect mai i lo wata mai le fasi aulo. Tō wafang mai, lona winga. A teste le tunu aulo i le aulo. E loa le tunu aulo ua ready le aulo. Ina ua vava i atu. Wa tangia mai lo wata au le lei. Mau fōlinga nai ai. A leo lena, na i loa lea. E le ai e mana umbia ia tafupea. E le i ready aulo. Wau tau si le fia u soem tu whawhine. A o ina tofo le tangata o le tua. E tofo tātou i tofo alewhai mai el tala al apostolo Peteru. Peteru mumuam tāpoi whawhai wisulua. Aua tau te ofol nei mea. A wae o mai o naso. A wae o mai o na po o naso. E ilo ai o tau. E pei o le afi. Wau tau si fia o telo taimi i le kalesia le atua. Na onai mea whatau waa nei au tātou wiso. Tātou paso. Wa tātou fiu. E leo ni tofu te whonga nā. Aua tātou te ofo i tofu te whonga. E o mai a te tātou peo le saulafi. Whawhonga mai lau tau. A o lai le teime vevela ai. O le hitna. It comes from inside. Outward. Lona winga. E ngā lue mai le afi mai te tonu. A o le taime ngā lue mai le afi le tonu na hitla ia ma taa le palapala. O stein uma ia i o tātou o langa. Se i vanga nā. Ua matua a toa le vevelo le afi. Whawhonga tau. E mai ia, Iesu ia Nikotemo. A le whanau o le vai, ma le nganga. Mantua le whau i Ione le baptiso. Mai ane. O te papatiso atu ia tau i le vai. Ai muri mai tangata e papatiso ia tau ila i le nganga ma le afi. Whawhonga mai lau tau. O le nganga o le atua, it works from within. Lona winga, e le ai ma se awala, e matafi ai palapala o leo langa o stein o leo langa o le tangata, se i vanga nā, ua vevela mai tonu le nganga o le atua i lo loto, langa e peo le afi. So when the fire works from within, the water works from without. There are two. Whai mai el whantalanga, e lua mena tau mai ai, mua, a fio mai le li, whai mai e sau peo le afi. Lua e sau peo le whasimori. O le aonga le whasimori, e fufuru mamai le pao le tangata. It works from outside. While the Holy Spirit of God, the fire, which works from within, and the soap works from without. See the point? O lona winga, o mea uma e ian whaonga ele atua, e ki lingi ele lotu. Ele ngata o ngā luenga le nganga ele loto le tangata, ai whaalia ilo no langa I whafu. Ale reflectinga mai la, le a meo le atua, you are not cold. And you are not ready. O le whasi auro, o oe le whasi auro le atua, we are jewels. Ale whai mai le atua,
o te whaia o tō ma o loa tāua, including gold and silver. You are a piece of gold. O tātou o whasi aulo I whawhonga iova. Mai sei vanga nā wātangia mai fōlinga o le tua iai tātou, then we are ready. Ellen G. White says, Education page 65, 69. Let me read it to you. Whai mai el whamtalanga. Talaltus, whai mai. When the people of God will best reproduce the character of Christ in their lives, then he will come to claim us as his own. Lona winga la fa Samoa, whai mai. Sei vanga nā o toi atagia mai, lea mio ke riso I o langa o takatalotu. Whāto ama whailea, o nā whia mai Yesu, e whai tātou mona. That's what it says here. So, o le ata leo tātia mai le tua ia tātou whai mai. O le māfua angana nā I tangata lotu. We must always reflect the picture of Christ. Lona winga, so se mea te talanoa iai, you act like Christ, you talk like Christ, you walk like Christ. Aisa, a wafo I lela a reflect le atawai. Iesu, e whainga tā tele pēr tātou atu e tālai atu, ai esere mea te tāutala I, esere mea te whai e whafu. It's different. Ese. O ma whangara wha mai Iesu ia Nicotemo, a whai te le toi whanau, not only the water, to purify. Ai tau le toi whanau I le vai and the spirit. Aisa, afo I le sa ili le tua I la tua esa. Ea? E sa ili le nganga mal whamaoni. That's what it says here. So sa tangatala sa ule lotu, we must understand that we are here to worship God with the whole heart. Love God with all your mind, with all your soul, with all your strength. The Bible tells us, I will put these words into your mouth. When you walk, you talk with it. Whai mai le tio whai mai, ia le poto Solomona. Lo watali e tausia polo inga louta maa. Aua foi e te tu la whai le upea o atu e loutina. Ai e fusi ai I lo loto e leo noa, a soa I lo ua, e wha whakautou. A e savali e tai ai oe, a e moe e leo ai oe, a e ala e tautala ia te oe. Yes, indeed, when you walk, he will talk with you. When you sleep, he will guide you. When you walk, he will lead you. See, wonderful, marvelous. Whamel tala tusi, ina ia leo ia te oe mail finese. O le mafuagare whamel tala tusi ia, o le mea lea, aua nei nau lau loto, I lona la lelei, aua foi nei maua o eona lau bata. I always think about that text. Whamel tala al poto Solomona, ali ie, aua nei nau lau loto I lona la lelei. Awa foi nei maua o e ona lau mata vai. Lona winga o le ale me tau, lo mafa fupo le ale me lea, fai mei e ona I maua o tau ta malo loi lau mata o fine. But that's what it means. Whether you like it or not. Lona winga la, it must be a warning to you for finge. Awa foi ke kosi solo lau maka. Langa le meri fai mei e maua I ka malo loa. You see? So what the Bible tells us, o le mafua angana na, e whai loa mai ia te tātou, le fionga le tua, we must walk the talk. So te miuma la tātou te, olai, e te tau nei loa tātou nei, po tātou tangata sfitu.
Yes. Ai sau tau atu ia tautou. Like I said, when the Spirit of the Lord works from within, the soul works from without. But let me tell you, tau sirfia le si mea le polonga I tātou. E le ngaka e tiel tātou ma le fili I to tō o I fafo. Au to tonu a le lotu e le fo e tiel tātou mo tātou fili kogol fatsa. Lona winga e rua mea te tiel ai. O le kau fōnga o le kanka lelo loku. Ma le kau fōnga o kanka e ika ia au kou loku. You see that? Because always there is an enemy from without. But you must understand, you have also an enemy from within. We have enemies from outside, and we also have enemies from inside the church. E sa apese? Awa afsida ngai, e whaala whangi mama lo whale skanga kora au loku skanga. O le kari e se, e le ai. Ngai ke ngofu mai le singu whaala ki apolo o ia paimala whaikaru wele whaiosaka mea loku. Am I right? La ke aso mui mui bai, o uma ia kupe whaiko ngai ara o mai la inga le sala konga. I know. Wo to va vai lai ei. E o tātou e tiol me tagata I whafo. A laia. A kere la pisina I kongo le tiol kako. So not only the enemy from outside, but know how to deal with our own enemies inside the church. Lua. A o ina fio ba Yesu. E sau pe o le moli el tauf. O le moli el tauf. E I meo plans fa pitoa lave sulu fatas. Na mawai leo le mena e ta o le alkalai. Alkalai na te whaongaina. E tāi e mea. Ina ia mawhai o na vali lo ofu. Ina ia manino ma maa ato tole ofu. Ngā luenga, ao taime whima Yesu, e whai ngā luenga lo le separation. O le ngā luenga e purify ai. E whate te ai tātou le la pisi o leo langa. Ma le tangata moni e tau, le tangata o le atua. E mai la le whamtalanga le tusi. O ai lana te mawhai o na lavatu atu. Le ai seisa tātou can ever stand when Jesus comes back again, because He's going to separate the wheat from the tares, the goat from the sheep. The time of separation. Whapea tātou la tātou te leleia. No. No, not at all. O le tele taimi, you claim yourself that you are a Christian. You claim yourself that you are a member of Seventh-day, being Seventh-day Adventist Church member for so many years. Ai kei loa. Ngā kaya ngā lo mea ngā il papiso o mai ngai pāwanga me kei loa. And you still claim that you are the man of the book. Yes. E claim a tātou tratas fitu, we know the book. From the cover to the cover. But I tell you, o le mea nā leana mita ai, I ele kāle sia muri. Whai mai, oi, wa whata maa o ngai nā u te le mativa I se metas. Te le mativa, wa ta maa o inga, ai whai mai le tala Yesu. Te iloa. O nā e te Fale o lua, ke awha I me wale loko. A mai lau kaulanga a foi no surua. Pa wan me vai mai kusi ir fai fau. Wa vaku sa surua. E ke ai ale afa, ai mai le se afa. Afa. Fai mai tala tusi. Taluai lo afa we lukewarm. O le mena o te luai mai e at oi fafo. Ai lo to sit fia, o le upule faunga, o le vomiting. Pua I mai oele tua. What does it mean? Tau tua te o tōl bafuanga I le wingo le tala lea
e whamai e luai me le tua. E ke whiu wā tina. I le kele o kou kakalo i anga pō. Listen, I'm serious. E ke whiu kakalo. A i eise meo whale kou. O kakalo ngā. E luai mai tātou le tua. E le kalia. That's what it means. Ke whiu i anga pōki, ke whiu kakalo, a i ei mea naia, e le talia, e luai tātou i whafu. Aisa, a wāwhau i le tātou whamai, o te Maui'a, o te Maui'a, o te lebera, o mias me tasa, e whamai le, i le whtalainga Jesu, a waele i loa. O le pangatia, o le malaia, o le mativa, o le tawasa, o le laulwa, e whawhungarau tau. Whamai lo Jesu, o le mea leo le whatuai a teu tau. Whatau atu ia tau le auro wā, whamamai lafi. Si, le ale auro whamamai lafi, a le whamai malaki. O le auro le wa umana heat, will reflect mai le wata, whatau mai le tua. Free price. Ele ngata la whamai, whatau atu le auro le whamai na lafi. Ina ia te Maui'a ingai tātou lua, whatau atu ia tau ma ofu sina e te ofu wai. I already told you. Our righteousness is always have a stain. Stain, stain, stain. There's no way that we can separate the stain away from our clothes. Never. And we can't do that. Ai whamai Jesu, se i wanga nāo o watua ia te oe, lea mi o tonu le tasi. Not like your righteousness, because it always remains stains. E pi sia tatu amio. Lua, Tolu whamai, e le ngatal nā, ai whatau atu ia tau le vai mata. That's the working of the Holy Spirit. So many church members who are coming to church, their eyes are closed. Yes, our eyes always closed. I tell you, God wanted to open your eyes whenever you come in the church. And we need that eye solved. Dr. Manuao eye solved. That's the heat works from inside. That's the Holy Spirit. So unless the Holy Spirit dwells in your heart, He will change your mind, change your heart, change your attitude, change your will. We cannot change ourselves, it says, unless the heat from inside works from inside. And then the outward appearance received by people. Yes, indeed. Whaimai Jesu, whaauta o te tūre pui pui mo wā, tutu iat. Tūre pui pui mo tutu iat. O te sasa mo wā o i leo te a, o te alofa iai. Straightforward. Whaimai lo lalo tu sa wharinga, o le nei ia e vili tai, mo i e salmo. Telo taimi tātou te o mai e lotu. Pea le alo le pasi huere, e le pakapo wha e kasi a, nana oso a ilunga, oso i lalo. A e sau loku pea nga e sau i e, wha alu e loku kaimi. There are so many people. E o mai e wha pasi le kaimi kongo le whasa, without knowing that I should have something out of the sermon. I must have. See, remember when you come to church, when you came in the morning to the church, I want you to think when you go back, you were never the same person like the way you came in the morning. E kaua e aru I whafo, you must have something from the Word of God to take home. Yes. Ai awha pēr nā tātou mai I, ai sawa, oh, it's nice, see, o le naisanga e umalwa sa kua, o le naisana. Never change. You know, the time is running out, I tell you. Pāo le taimi e tofu I nei tātou tau sirfia. E le I o tātou I mea tau tofu tafonga I e whatari mo tātou. The last sign left by my Ellen G. White, o le sign muri lava tātou te loai, that Jesus is coming, is at the door, o le Sunday law. So we are expecting that Sunday is coming. It will come.
Le ai aki ustagata maisi lotu mai. Ele sau se me whapena. Ele whasa. Ele whamaluina la sa. I tell you. We Seventh-day Adventist church members, we understand. You love it twice, my but it will be coming. It will. Yes, indeed. Tau loa lau Yesus keke o Amerika o whasalai ai. Tata wa amata ai e ka mai kelele ki Apollo. But remember, whai mail tala Ellen G. White, when the last day events comes, all time e tūlai mai mena whai mai, o le a sau whatas. What do you mean the sau whakas? The few kau whawasenga, when it comes, it will come. Nobody can ever hold when those difficulties we will face in the future on mena tau, o le a trial tato whatutua. Kofo, kofo. Mai, on mela whatua te utou soe, o mea ngei mea, o isi tā ataimi, ka koke fiu i me whanlok. Pa pese o fiu i me, whai kupese i ngei loko. Iang give up lea tatu ore isi loko. Ia ke laku i o a, ele leila loko lea he, wha pe kaure mai whaiangi mea. See? Ai au tau mana tua, o le pāta lau service, e te serve lau tua, with all your heart. With all your mind, with all your soul, with all your strength. E whamanato atu ia tātou, tō sitwhia, e leo ni tā longa pēa e saul whalisa, when you come to worship God, worship with all your heart. Yes. Ia e manatua la, a o ele taimi e saua Yesu, e whima Yesu, whai mai, mua, o le a saua separate, i ele māmoe, ma le oki. Lua, o le asau tu ese tātou umanei. So tau atu ea tau le formula le kuspaia. O le formula le tuspaia. 1 out of 100. A whape se lauka kaloku. O le kala al perfeka. Pai tai perfect. Ngā ar kasi kanga kai. Whaolainga. A whape se lauka ko uloku ni. E gai mawhau whaula e i ko kelo lok. Ai whai maile evaluation Ellen G. White. 1 out of 100. Whea me base mai e. Nā tō tolu se lau walea na inu eto. Kolu se lau al kolu sfulu afe. E ko kasi. No tau a ki te ona, nā re tolu se lawa, only 1 out of 100. Ma whawhaura ei, whape ko rua whi whiaure re la ka kore, ka whelo minga la ole alu henria. See the point? O ko vai. So we need to think deeper and deeper and deeper. We have to take it seriously in our heart, lest we forget that we might not be saved when Jesus comes back again. So all we do with all our heart, with all our mind. When you come to worship God with all our mind, and take the things of God seriously in our heart. Don't take it light. Remember, we came with nothing. We will return with nothing. Don't worry of what you have. Your kokongi, your house over there you already bought. The nice place that you're now living. Forget about it because you're not taking it with you. Job says, I came nakedly and I will return naked. Yes. So all of us, we need to be considered that we are nothing. Nothing. So God has expected nothing from us. All they need, all God needs
is a reflection of his life in your life. When people of God shall perfectly reproduce the character of Christ in their lives, then he will come to claim us as his own. God will never claim us as his own unless you reflect that picture of God in your heart. So what shall we do? Ole aral me tau tatu fia. Tau kau fia, kau sit fia. Ole ke leo tatu i o meil. Ole ka fa vale le i me fia. Iyo. E te ia fino matou lotu sanale. Fai so ai lo ka ke lo. Kele kai mkak fai kau ile wala a pula wala ko feo. Ai Tolu. Le ai se me fia. Fam kalak ya ko ila wo paki lok paki fai feo. Ingo ya tapana. O malius ko in. Ala ko le asiba. Kau ko le palagi. Ola ba. Yang a felo le fai lo la kalo. E kalo fa sa mo ele lo palagi wa e palagi e kalo fa sa mo ya lo kamale fa fa ulo pa pa e upula el kalo ka mo ya mai le tuai ai au ngai ai loe ele au ngal palangi ya va next day fa mai ya next day ola ko fe siria ko le mai le po fe el palangi a fe el kala fo mai walk Wokit pala. Ad talor fi faula ngafi. Ai loe le nga avak. O ela le ngal ka faule so me foi. Ai le nga, eu kawa. Langal tala la apostolo Paulo foi mai. Ia fa nga o to so mola langa. Use and take advantage of these days while you have chance to serve God with all your heart. Let's do it. We do nothing in the grave, the place where you go. Yeah. That's it. Al pepelo gar ki apolo le fe baia a oki ola lo wanga ti u fa vale ai kero mai a oki ngal lo wanga ka milo mai that's foolish pelo gar ki apolo le fa sei ka ko once you die and that's it, never have any second chance ele ai foi ngai me sui pap kiso. Yeah, I'm sorry for those who have to believe in yeah, that's devil. I'm telling you. You never stand to represent other people. No. You answer God what you did here in the world. You cannot stand for the other person. Christ already did. When they had a chance to obey God, do it. When we have chance, do it. Yeah. So therefore, we need to get ready when Jesus comes back again. When? Mai Paulo. O ngei ale aso. E kali mai ele kua per. Don't you ever wait another 5 minutes. Mai tala tusi. Langa e kasi ala ula. Le vamalea. Le vamaloti. Only one step apart from the death. Le lope ese se oki pa kuolo. Fayan kuolo kuela kue oki fafu. Kele mamai. Melanga. We need to prepare our lives. Whenever Jesus comes, you are ready. Am I right? Yeah. O lau te talo lai lau rotu nei.
Let the Holy Spirit do works from within your heart. And you will show your outside appearance when people look at you. Oh, you live like a Christian. You act like a Seventh-day Adventist member. I can see the reflection of Christ's life in your life. Ai leanga leo tangata foi le loloko fai pea. Sole ona kua ki a polo al. E lokua. La le loko lokoi mai ko inga lokua a polua. Si? Nanga o kākou. O kākou o kala ave. Wherever you go, e pointa fingers o ngaka ia kākou. Because we have a truth. I'm sorry to say this. This church has a truth. Yes, we have the truth. And we believe that this is the truth. Thy word is the truth. It's a lamp to enlighten our minds whenever we go. It's the truth. And I'm sorry to say this, there's no other church to have this. We have the truth. Kalesia. E fina ngalo le tua ia faole na umata tulo le fabau. Mai e fina ngalo le tua ia te oe. Ia aua le iaise tasi o tātou e misia le ola pe a fio mai le ri. O le vesidi la. O le are te leo lau tā penanga. O iei le teiminei. A fio mai le ri. Te fia e whapeatu, whaut. O lo mātu li nei. O lo mātu tua. Sā mātu whātari tari atu iai. O lau te talo. Ia whamanuia le atua. Il tātu e kalesia. Il nei sapati. Amen. Ia, le ase, tātou tali, nei tū lau sapati, lana wauna. Ne, whaftai, ana wauna, whiwhiau matua, ia mo le whiau whamalosi, ia whiau la patai, ia le whiau ote fo i mo i tātou, ia ngai, pai ai fo i tātou savalinga, ia o tātou iai fo i nei, o langa i tumu e whaingatā, ia te loe, masalo sausei tū la, ia tō fo i se tū palapala, ia wā ia le sunga le whawhengainga, tu sai foi mo fa moe fa tai foi mo le fa mautino ina mai ia le matou timi lunga nei ia o le afai masui ia nga ia tu le ola fa vavau ia o le mai le tatou fa unga nei Sauniga ile ave inga o tapena ina ele au fai pese mai Heart Valley tatou au fai pese mai Heart Valley ia su mai tala mai au mo tatou pese mulmuli ia mo silafia o le pese nei sa wala ulia mai Samoa, sa matou te ena, ia e whaise lai titi. O le matou te talia, ia se wala ulia mai Amerika, ia mo le matou pese nei, ia wafo ia le whamatango fiaina, ia o vi inga o le atua, whamalos awa i fo i tātou tangata, nei taimi munmuli, whaftai.
Wala watu i le whapotonga, whamolmole la tātou tūlai whatasi, o le a whia la tātou talo whaiu. Le atua mai le taele o mātou loto, mātou te watu i lau whio le vi inga e te tauai, whaamanu ma whaafitai i lau whionga, sa fola i le nei sapati. Mātou te talo whaapitoa, e ofi o mātou loto ma vea se tasi o i tutono le nei malu. E watu le wha mua ma le wha siri a te oe i mea te tele ma loua lofa ia i mātou. Mātou te talo i e wha manuia wha pitoa le nei wha porutonga a mata mai au ona whai au mo lātu ainga se i o lava i se o au pito i titi. Talo i e whaamanuia whaapitoa na i a mātou mālo, wā sia i mātou le nei sāpati. Anga le leila u whio matofu sia i mātou, i whaarumanga, whaalelangi o le so, i a mātou fo i ma whapeifo, whaafitai le atua, sa e whetalai mai, i o mātou loto i le nei aso. Iei lau whaamanuianga, nei māsa uma, se i o na e whio mai, lo swafa o mātou ole, ma wāla au tui nei Yesu. Amen.